Hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achiar tularam sang ralte tlang mi da chen na thing tlang khwati maso na tu ruam na dharti aba janjatia gram utkarsh abhiyan chuntukin khan honani Prime Minister Narendra Modi and voina Eklavya Model Residential School honthar zinga Mizoram EMRS pani atelve Juriba Manipura CRPF tenan thania soi an khoveng tu mi som te ruang chon dimena postmortem zo to ni ma se vo in thlangin an chung te hlom tir alani lo Prime Minister Narendra Modi an chengwai bel che sang ruk zaruk chuang hu mason na sang sang thona turlung bihara aphum Tlang mi te chen na thing tlang khwati mason na tur ruam manna Dharti Aba Janjatia Gram Utkarsh Abhiyan PMDA-GUA chutukin khan honani Prime Minister Narendra Modi hontak PMDA-GUA hip Social Welfare and Tribal Affairs Bultumin Chief Secretary pu Aizawl engmoyan ahonga pu Aizawl engmoya chuan mason na rual khai siam turin sarkar lei puin thingtlang khu angai pui mo ti soin ruam manna omsa enga mazat chak zwala kalpuina turati ani awangin state district le block level a sarkar mo phona nei te inkara thoho na le tan rual na thana ya pui mo ani ati a he ruam manna hi ani na tur taka manani theinan le lotling taka kalpui ni theinan kong sanga sanga mo phurna changtu te chu uluk taka zir chiang turina cha a Mizoram ta na masona twan tling thlen tu manatang kai mang turin kalkhom te chu afui bok PMDA-GUA scheme kum nga chung kalpui tura ruam manni in India rama thingtlang khwa sing ruk sang thum zaria somli pathum tuam tura duana ni a Mizoram khozathum somriat pathum atuam tel vedona ruam mana kalpui nan hian rampoma chengwai bel chasing sari sang kwa za somnga paruk ruam manani thu tarlanani Masona kalpui tura huam sang sang zinga masona ruang am tharbunte thingtlang kho sakden mun choi kante zirna le mi pui rasena ti mason te atelani Lunglei District chuan Social Welfare and Tribal Affairs Minister Pilarin Puyin PMDA-GUA hi ahonga masona ru real thar den le siam chualam ain atlabal lai thom tha chu PMDA-GUA na tum ani thu soin Lunglei District be ka khosomli pariat thlan chu ani thu le heng kho thlan chu atang hian kho ruka chuan PMAAGY kaltlangin malak tanani to thu soi PMDA-GUA hi Mizoram District mun puidanga te po honani No pangkum kan hnuai lam pneumonia wanga nunna chan hiram pum ngai to in Mizoram atam hle a zazela som pakwa atlingani Reproductive and Child Health RCH State Nodal Officer Dr. Lily Chakchuak chuan rampum pneumonia wanga no pangkum kan hnuai lam thi hi zazela som pasari point nga ni line Mizoram chuan zazela som pakwa ni wangin te claim torin chan lak angai na sa hle ani atia Don't naya social awareness and action to neutralize pneumonia successfully. Sans bulletin na atalani danin no pang kumat nuai lam swat to tap chu pneumonia nat na ania. Thole ni khan World Pneumonia Day ya san si hon chanani a nakum February ni somni pariata kharani ang. San sina tumber chanakuma chuan naw piang sang khat zela pathum nun na humani a. Ti hlotin har sa tak tura lang ni ma se ti puitlin theilo chu ani lo thuan soyani. San sia naw piang hlim tharuk an tlin ma a nu hute thataka an nek le tharuk nuwa chu tha an yangai pui mo hle a chuba ka no sen uluk taka en kola pneumonia an vele velo en thli thlai renga ahun taka en kol chungai pui mo turani thuan soyani Prime Minister Narendra Modi and voina Eklavya Model Residential School EMRS ahon tharzinga Mizoram EMRS pani EMRS bil ko clear le EMRS nautla te antela heiba ka hian sakbel tura EMRS panga lungsen khobung khozol sol engle west phaileng te antelbok he hune lunglei borsa pisa tagin Social Welfare Tribal Affairs Women and Child Development Minister Pilarin Puyahovin biak mu thei mangin an chima Pilarin Puyi chuan Mizoram EMRS School Building thar changlong tak pani hon ani le adang panga sakle na turlung phomani chu lomamati thu soya EMRS kaltlagin Mizoram Tribal zirlai ten zirna konga masona twan tlingan hua rampu malang pha anen tar chhuat thei zera be sei thu soi
EMRS si chen chila zirna residential school ani angin zirlai tan eile in uniform le zirna an mamo engkim athlon veka pe kan ni ba ka national level sports le cultural activities nei puitin an ni a state dang EMRS the nen India ram kha pui mun sang sanga hun ho thin ani bok Sarkar lai puing ko them thiam te le thil siam thiam te chan puin le khai chuan atana adwan PM Vishwakarma noya Mizoram kum khat chunga dil na lu to zong chu sang ni za pakwani PM Vishwakarma consultant pi Betsy ke vanal pe ki chuan hemalani na tumber chu ko them thiam te thiam na shiat puya chan puya ni berani ati a heta hian India rampuma ko them thiam te tan tweet som pariat thlan chu ani a heng singa hian Mizoram tweet pathum mystery puan thrile lume thlang an tam bera chan puina dong thei te hi kum som pariat le chung lam zong te an ninga an tweet thlan te manga mania Aizawl lai an ne turani PM Vishwakarma chungchang kan correspondent report ilongai thlang u PM Vishwakarma scheme chanpuina dong du te ming Mizorama sang ni zale pakwa lutoa basic training thei turhian paltlang turkom thum oma chung chu village council emo local council chuta changin district implementation committee ti chuan screening committee te anile a hengzinga mi za somkwa pali te chuan tunthla November ni khada changkhan training an chan to a cheng noi thum lon an don thei ba ka skill assessment nei zo abung rele na atan cheng sing khat sanga pek an ni bokang Mary L Rentley correspondent Akashvani News Aizawl heng tweet thlang te hian lon chong ni cheng noi khat an dong photanga adota cheng noi ni dong theile tura ro manani lon hi apunga tlem hle a za panga ani lon la du te tan hian da kham tur om lova basic training an kaltlang ro angai masa a an training chung hian ni khata stipend cheng zanga an dong thin bok don ani pi Betsy ke vanal pe ki chuan scheme hi Mizoram chuan commerce and industries department da MSME an kalpui mek ti soin angai vendu tan mani khwa common service center a de zofia thereng ani ati a he rom manei kum nga chung kum sang ni somni pariat thleng kalpui turani awangin dil du te tan ngai ven thereng ani ba ka he scheme chung chak hi in shil punga atam thei ang berin chanpuina dong se ti chu sarkar du danani thu soi bokani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl atanga puanani Juriba Manipura CRPF tenan thania soi an khoveng tu mi som te rong chu dimina postmortem zo to ni ma se vo in thlengin an chung te hlom tir alani lo tun tlani seria ro taka ngai saknua hal hlum tang Jiribam district Zairon khomi Mizo sang kim ma ruang chu Jiribam district a postmortem ati theilo bawang le Imphal a hlat box ye wangin district magistrate amti na in Silchar Medical College Hospital a postmortem ti ani a chutiang bokin Jiribam district Jagrador khwa an khoveng tu in pe mi som ka hlum te ruang chu thole ni khan Silchar Medical College Hospital a hian postmortem chanin mi paruk ruang en dikani nuwa Manipur police ten lai ni khan chuan lam engeng masiamin midang pali postmortem hi anrem te talova nimena khan postmortem hi kalpui la in chatnulama zo felani hete chong hian Manipur police hian mithi chung te DNA lak angai le ti chuan lamin vo in thlangin ruang hi an chung de kuta an hlan lova that khat soidan chuan DNA hi an chuan lam mai mai ni a meitei paruk ruk bote ne na in thleng an karawang nia soyani Manipur atlang mi chibil le pol sang sang in sui khom na Indigenous Tribal Leaders Forum chuan an ruang hi an chung te hne na lan thoyan phut ba ka Mizoram kal tlanga churachan pur thlen pui ngei an dua abak rom manadang siam an rem ti lo thu an soyani Prime Minister Narendra Modi and Voing Khan Bhagwan Birsa Munda pian champa pualin cheng Bible che sang ruk zaruk chuang hu mason na sang sang thona turlung Bihar Jammu ye changena phuma heng project the tribal te den mun choi kana tur le thing tlang le mun kil khora mason na ru rel din na tur te ani Birsa Munda pian champa za somnga na pualin Prime Minister hian cheng thire le ka thona stamp atlang zar boka PMJ Janman Noya Tribal chung ko te chena tur in sing khat sang khat sakhonna video conferencing atangina man puibok Prime Minister chuan voina project sang sang ro man te tribal te den mun thla dang lam tu turani thu soin chena in noi khat singa sangna tur le inkal pona kong siam na tur te zirna le sel na man ro ti chang tuna tur te ania ti a tribal te tana zirna tha Aizawl na le sel na chu NDA sarkar ngai poimo berani ati धरती आबा बिरसा मुंडा के इस भव्य स्मरण के बीच आज 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है
इनमें मेरे आदिवासी भाई बहनों के लिए करीब 1.5 लाख पक्के घरों के स्वीकृति पत्र है จันจินติตบนาตลางปุ๋ยตลางมีแต่เจนถึงตลางขวติมาสนตัวรวมมันนะดาร์ตีอาบาจันจติยากรามอุดกาชอภิยานจตุกินคานหนนี้ Prime Minister Narendra Modi and Voina Eklavya Model Residential School hon tharzinga Mizoram EMRS pani atelve Juripa Manipura CRPF den an thania soi an khoveng tu mi som de ruang chun dimena postmortem zo to ni ma se voin thlenin an chung te hlom tir alanilo Prime Minister Narendra Modi and cheng wai bel cha sang ruk zaruk chuang hu mason na sang sang thona turlung Bihar aphum chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani